Sithi abaphile konke amagumbi amane omhlaba abantu. Iyenza kanje ke le ndoda mayisiqilaza, yenza kanje le ndoda ke mayisiqilaza. Mangabe sikhuluma ngemali esheshayo, laba bathi bona ayikho imali esheshayo, nansi imali esheshayo. Asilali sisebenza ubusuku bonke thina sisenzela abantu, sibaphilisa. Imali enye indoda ke le iyaphuma iyahamba, imali enye indoda ke le iyaphuma iyahamba. Silala sisebenza ubusuku bonke siyenzela ukuthi impilo zabantu zilunge. Impilo zabantu zilunge, yonke into ihambe kahle. Nanku-ke iyagqilaza le ndoda, liyagqilaza lolu phondo aludlali, nalamafutha ayagqilaza madoda. Iyo ke imali esheshayo lena. Iyona ke imali engena ebhenki le mangabe sengiyenzile, sengiyithatha ngihambe ngiyifaka e-akhawuntini yomuntu. Uyabe nguye-ke, uyabe eyifunile imali yakhe, eyikhiphile inkanyiso yakhe. Sebenza ubusuku bonke, angilali. Iyaphuma le mali iyahamba, iyaphuma le mali iyahamba iya kumnikazi wayo. Ingakho-ke bantu bakithi ngithi asiphileni konke amagumbi amane omhlaba. Kungabi khona-ke ukuncindezela omunye umuntu. Impilo ifanele ibe khona komunye nomunye umuntu. Engikwenzayo-ke isiqiniseko sokuthi ngabe umuntu ekhiphile inkanyiso yakhe, ngimsize, ngiyenze ngazo zonke indlela, ngisebenze ngazo zonke indlela ukuthi umuntu aphile, athole okumfaneleyo okungokwakhe. Isitsha-ke lesi, isitsha esiyiso engisebenza ngaso ebusuku. Angeke ngisho ukuthi ngisebenzela kuphi, ngokubana nanku phela ligcina abanye selisesaba mangabe sikhuluma ukuthi sisebenzela kuphi. Nansi imali yomuntu esheshayo, iyaphuma iyahamba. Imali engena e-akhawuntini ngiyayithatha kusasa ngiyayihambisa, ngiyayithatha ngiyayihambisa e-akhawuntini yakhe. UDlozikhulu okhulumayo lo, 083 20 66954, 083 20 66954. Uyangithola lapho-ke mangabe ufuna imali esheshayo. Angifuni indoda engenasibindi mina, ngifuna indoda enesibindi, indoda ebekezelayo. Ngifuna umuntu obekezelayo, umuntu obekezelayo. Mawubekezela uyakuthola ukuphila, ngoba nami nginje ngabekezela, njalo umuntu ngiyambekezelela mangabe efuna into yakhe ukuthi ihambe kahle. Ingakho-ke ngiyabe ngifuna nje ukuthi ngisebenze ngendlela enginikeziwe ngayo, ngingaphushwa nami ngingaphushi umuntu, kodwa-ke ngisebenze ngendlela leyo engayinikezwa idlozi. Ngisithi abaphile abantu konke amagumbi amane omhlaba. Isitsha lesi, isitsha lesi engisebenzela kuso, esiyisitsha sami esenza izimangaliso. Ngo-2.5 kuphela uyayithola impumelelo, uyayithola imali yakho engene e-akhawuntini, uyayithola imali yakho esheshayo. Ngisithi abantu abaphile konke amagumbi amane omhlaba. Ngokubana mangisebenza abantu bakithi, ningixolele ifoni mina ngiyibeka phansi, ngiyayishiya ukuze kwenzele ukuthi umsebenzi uhambe. Ngisebenze ngingenayo i-pressure, kodwa abantu bephila. Ngithi philani konke amagumbi amane omhlaba.